আচলতে কাৰণটো হ'ল এনেকুৱা, অসমৰ ভিতৰত যিমান পলিটিকেল লিডাৰ আছে গোটেইখিনিৰ লগত মই চাইছোঁ নৰ্থ ইষ্টৰ ভিতৰত এজনে লিডাৰ আছে, এইটো হাগ্ৰামা মহিলা। আপোনাৰ মতে বিটিচিত এবাৰ কি হ'ব ৰাজনীতি কি BPF চৰকাৰ। टिसि इलेक्शन जाहांखाय गोबां जाति जनगोष्ठी सोब दोलोखौनो बयबो हाबदों, जयनिं जादों एबा बयखौबो गाव गाव दोलोखौ गोरा गोख्रों खालामनो खामानि मावगासिनो दं। थिग बेबायदिनो मुस्लिमनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि आरो बेबायदिनो मुस्लिमफोरनिफ्राय दैदेननो हानाय मुफ्ति मकिबुरा मा खोथा बुंदों दा हाग्रामा महिलार सारजों आखाइ हमबाय आरो UPPL दोलोआ फार्स्ट बोसोराव मा मावखो आरो जाय पार्टी जाय दोलोआ खुनु जाति जनगोष्ठीनि आरो धर्मनि बिभाजन लाया, आलदा आलदा बेलेग जेबो धर्मनि जेबो बुङा, बैबायदि सरकार खुंनाय बैबायदिखौसो मोजां मोनो। दा मुफ्ति मकिबुर मा खोथा बुंदों आरो प्रमद बर' सारा मा मावलांदोंमोन आरो प्रमद बर'नि सायाव मा खोथा बुंखो नोंथांमोनहा निस्सय मोनथिगोन। नोंथांमोनहा भिडिअखौ स्किप खालामालासे नायजोबलांबानो जाबाय, अब्लासो नोंथांमोनहा बुजिगोन। फैजों बिदिबा भिडिअखौ नायनानै लाग्रोन। পিছত আপুনি আজি হঠাৎ আজি BPF দলত যোগদান কৰিলে কি ক'ব? নাই, তাৰমানে আচলতে কাৰণটো হ'ল এনেকুৱা, অসমৰ ভিতৰত যিমান পলিটিকেল লিডাৰ আছে গোটেইখিনিৰ লগত মই চাইছোঁ নৰ্থ ইষ্টৰ ভিতৰত এজনে লিডাৰ আছে, এইটো হাগ্ৰামা মহিলা ডাঙৰীয়া, যিজনে মানে হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতি কোনো কাৰণতে নকৰে আৰু যোনে হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতি নকৰিব সেইটো মোৰ আটাইতকৈ প্ৰিয় হয়। গতিকে তেওঁৰ আদৰ্শটো ভাল লাগিছে আৰু বিগত প্ৰায় 17 বছৰ তেখেতে BTRৰ ভিতৰত আছিলে, BTR যিখিনি উন্নত কৰিছে, যিখিনি কাম কৰিছে আৰু সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক লৈ যিটো উন্নয়নৰ আশা দিছিল কৰিছে, উন্নয়ন কৰিছে। গতিকে তেওঁৰ পৰা আসন গ্ৰহণ আজি মই BPFত জইন কৰিছোঁ। বাকী ক'ব লগা কথা একো নাই। কাহিনীটো হ'ল যে মোক ভয় পাইতো আৰু লাভ নাই। কাৰোবাৰ যদি কিবা কৰিব লগা আছে তেওঁলোকে ব্যক্তিগত কথা কৰিব। আৰু আপুনি যিটো কেছৰ কথা কৈছে, কেছটো হৈয়ে থাকে, স্বাভাৱিক কথা। আগৰ পৰাও বহু কেছ আছে, আৰু কেইটামান কেছ তেখেতে দিছে, কিন্তু দেখা যাব এইটো আইন হিচাপত যিটো প্ৰক্ৰিয়া হয় সেইটো চলিব। যেহেতু BPF আগতে 17 বছৰ শাসন কৰিছিলে, এইবাৰ UPPL 4.5 বছৰ প্ৰায় 5 বছৰ হ'ব এটা কাৰ্যকাল কৰিলে, গতিকে এইবাৰৰ আপোনাৰ মতে বিটিচিত এবাৰ কি হ'ব ৰাজনীতি কি? BPF চৰকাৰ। অকলে কৰিবনে লগতে কাৰোবাৰ সহায় লাগিব? কাৰো সহায় নালাগে, 100% অকলে কৰিব। মই ক'লোঁ, আপুনি মনত ৰাখিব, যিদিনা ইলেকশ্যনৰ ৰিজাল্ট হ'ব সেইদিনা মই আকৌ আপোনাৰ চেনেলত আহি আকৌ মই এনেধৰণে আপোনাক जाय UPPLजों BJPआ दंफायो, निस्सय बाव मुस्लिमफोरनि भट मोना, बेखौ साननानै नायखा। मुस्लिमफ्रा गैयाबाबो BJPनि बेरेखाखा, बाव BJPनि मुस्लिमफोरनिफ्राय BJPआ भट मोननाय नङा। खारन बाव UPPLआ BJPजों एलायन्सखा, बाव मुस्लिमफ्रा बेरेखाखा। मुस्लिमफोरनि थाखाय बा मोनसे धर्म बिभाजन खालामग्रा माया दावराव खालामग्राया BJPआनो। खारन जाय दोलोआव धर्म जाति जनगोष्ठीनि मोजां आदर्श खामानि मावग्रा, मोजां बेबायदिनो खुनु पलिटिकेल एबा माबा मोनसे इस्यु लायालासे, धर्मनि जेबो इस्यु लायालासिनो बाव मोनसे जाय दैदेनगिरिया मोजां एबा सिगांबो दैदेनगिरि BPFनि दैदेननाय समाव मोजां खामानि मावबोदोंमोन, बैखौ नै दा मुस्लिमफोरनिफ्राय BPF दोलोखौ सापर्ट खालामनो ओंखारबोदों। दा फैगौ BTC जेन बिसायख'थि, बे BTC बिसायख'थियाव BPFखौ मुस्लिमफोरनिफ्राय गोबां भटजों देरहाहोनो थाखाय दा मुस्लिमफोरनिफ्राय सासे गोख्रों दैदेनगिरि मुफ्ति बियो BPFआव हाबबाय। अब्ला फैगोन जे BTC बिसायख'थि, बियो BTC बिसायख'थियाव BPFआ देरहागोना रोखा नामा? रायजोफोर नोंथांमोनहासो मिथिसिगोन। नोंथांमोनहा नोंथांमोननि जे माइन्डनि साननायजों फोरमायहरबानो जाबाय। आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय रायजोफोर।